دو هم وقتی سردانا شانده ترکیه جبو شامی لتاقین حلب شرکی گران رودا پیشی هزین گریدای وزارت پارستنی ایریشی نقطه آسایش حلبی کرن بچکین گران و تانکان ایریشی تاقین شیخ مقصود و اشرفیه کرن ده انجام ایریشی ده جنک شهید بو و 19 کس جی بریندار بون. نوچگهان آمد یار کرکو جبو برسفداینا ایریشان ده چارچوبه پارستنا راواده هزین اولکاری برسفدا. بويرة لقلك عنين تاخن شيخ مقصود وإشرافية بفچون رودا لكيلك آويجي حكومة آباقوهيز درونين رادكرن سر هردو تاخان بكار آنين افجي بن بيكرنا بيمانا يكي نيساني كوهاتية امزكرن نوچگهانا مراكاند كو دا انجاما ايريشه دا جنك شهيد كت و 19 كس بريندار بون ناوي وانجي وهايا حنان عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الحميد اسماعيل زكريا خلف عبد أسود محمد نضال اسماعيل آيدل علي دجلة عثمان دوغان علو عبد الرحمن هورو جميل عكاش محمد أوسو ميركان أكر عارف بلال ورويارين حبش زينب حنان أسامة بطيخ نهلة عبد الرحمن وعمر عبد القادر. عند فريدة محمد 350 بس بعد نخلص خلص انا صور له بصير بلا خيار هلا نصوره واش انا بس نصور نجيبك شيء